अस्सलाम वालेकुम ಹೊರಿಹ ಬೇಫುಣ್ಣಸ್ವರ ಫಾವೆರಿ ದೋಸ್ತಾಗದೆ ಮೇದುಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬೇಫುಣ್ಣ ದಕ್ಕಾದಾನೆ ಸಾಳಿ ಸಾರಂ ಮತಿಗೆ ಬೇಫುಣ ಜಿಮ್ಮ ಮಿ ಗೊಸ್ಮಿಹಾರು ಮಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಹಾದ ಕುರಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ಮಿ ವರ ಮಿ ರಂಗಳು ಚೆಸ್ಟ ಮಿ ಬೈಸೆಪ್ಪ ಕುರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಫುಣ ಅನ್ನ ದಕ್ಕಾದನ್ನ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಹಾದಾದ ನೋಡಿ ದೆನ್ ತಿಬೇಫುಣ ಮಿ ಸಾಳಿ ಸಾರಂ ಮತಿಗೆ ಬೇಫುಣ ಮಿ ವರ ರಂಗಳ ಹಾದ ಫುಲ್ ಬಟ್ಟ ಮಾಡಿ تبي جيم قص workout مي كورايرو إها مي بارو مكورات دني ها جينا سيتوس مسو جروبك مي نهادات أي ما بارو كنوات ما جينا exercise مي مسو جروبك هذا ملفيا تبي فارقة مي injury مو فرصة بدواتي على مي مثلا دم ميجا balanje tangolaki saali sahara matiga befro me lakudin kurahin me lakudin workout hada me sikundega banda anwane e befro naka egota kanwa koreven alag kosadi me hada amugo den miharo workout koraba befro alon me dakkala me chesta bicepa workout ki hama wara rangal alon client lalla hadda fori hama wara rangal effective workout kabati alon hitari me workout kolestige funan me dakkalani erate from me workout kodako idea nagangin te from hama rangal koriya gende then me workout te from alon press ge me come set bar far me thin set ko then te from me workout hadani me chest press ni munim then in exercise adana bas modu modu hola macca damala dumbbell mi no banda tingeda kudako tiris first degree katikolla madu madun tirikolla then muscle chest ge muscle waamede madu madu hidda de tin na chest workout devana exercise ki dumbbell incline press madu madu macca damala ama mihi no hata tingeda tiris first degree banda madu madu tirikolla ikke de tin abadus weight control kura tiriyan atar fahe madu madu tirikuran mege muscle mastaka hame de tin atar fahe hay atar ashanda hulwa one mege maskanda vaameli madu madu naga te tin atar fahe hay atar chest track kuran tibe from bicep ge furtamma kasrat ka kuran incline dumbbell ka de tin atar madu madu tirikolla madu madu naga nuhel babel ka ama bar far tin set hada rangala bar far hedewara bardan tibe from batta alon demme tibe from nambe dakkal dini saali saaro matiga be from jimma mihara gos workout korabba be from me kollan ama wara rangalo chesta bicep ga wara rangalo combination then tibe from me workout adanyam adani komme setega sadani komme ane kasratega sadani tin set komme setega adani me barfa evara bardam batten adani gadakamo ma barakon hadan nolubat men bicep ge sadani ama incline dumbbell kala bicep kala komme exercise ko me tin set hadan then tibe from hama ebbes waraka me haswa kan ujani to me rangala koranyam tibe from hama injury no wan then tibe from me kasrat rangala koran nengenyam me rangala gote ki hama rangal trainer ekkari rangala ekka demastos war wande me daskolla then tibe from hama uttanu lavva saalisar mate madi hama hasako tibe from hama komme henibis jehene ngeto me weight training hama koriya genda era tibe from ngi me gayang hama 3 4 kilo muscles ammas dostere no tenga har dostere me leven
දෙවනින් භාගවතක තිබෙෆුළු වර බෑවර බලිතකොන් දුරු කොද්දි තිබෙෆුළුන්ගේ මේ උමුරු දිගු කොද්දි තිබෙෆුළුන් හම වර ರಂಗಳು ಸಿಹත ಲಿಬಿಗೆನ್ನ ಮಳವಣ ಹಿತಂಗೆರಿ ಹಮ ತಿಬೆಫುಣ ಮಡುಮಡು ಮಡುಮಡ ಇಂಗೆ ವరకు මේ weight training program ta mata weight trainer be මාළුමාත් තිබෙෆුණ හම වෙනස්තම දානි මේ වීඩියෝ කොලන අනෙක් කස් නිම්මාදන ඉරත් කුරජහම මේ ආ වීඩියෝ කොල තිබෙෆුණ හම වරන් නවාත් වෙනස්තින මුගම් මෙද වස්ලාම අලයිකුම්